Hurmatlı okuyucular, Kırgız elimizin ulutluk asbaplarının içinde en töl başında komuz. Bu komuz degen kılımdar boyu Kırgızga hizmet kılıp geletat, jana hizmet kılaveret. Hazır bizim respublikamızda şu komuzçular günü de gece 5 sentyavrdan buna başlap bir cuma boyu hazır yerde komuzçular komuz yönünde söz bulup komuzçular bana televizyon yanında görüp жатсаңар керек. Oşol bu komuzçulardan komuz bayramı dep koysak dağı yaraşkıla yani gene komuz her bir üyde oyun olup duruş gerek. Elimizdeki muzikалық аспаптардың ең езелкisi, оқушылар арасында ең кеңір тарағаны 3 қылдуу комуз. Ал түркүмү жагынан кылдуу чертме аспаптардын тобуна кирет. Комуздун коңур үнү мукам, назик. Комуз өрүк, алмурут, жапайы жыгачтардан карагай, арча, жапайы талдардан чабылган. Өзгөчө жапайы өрүктөн, арчадан чабылган комуз добушунун бийиктиги, шаңдуулугу, чечендиги, бекемдиги, бышыктыгы менен айырмаланат. Комуздун негизинен калк шайырлары өздөрү чапкан. Эл арасында улуу комузчулар Мурат Аалы, Карамолдо, Токтогул, Залкар усталар Чалагыз, Айманбеттин чапкан комуздардын үндүүлүгү, чечендиги жана алардын усталыгы жөнүндө ар кандай канаттуу сөздөр, уламыштар айтылып калган. Комуздун эң биринчи үлгүсү качан жаралган деп ой жүгүртсөк, ал өтө эле байыркы аспап экенине күбө болобуз. Комуз өнөрүндө күүнүн башы камбаркан деп көөнө тарыхта айтылып келет. Байыртан келаткан күүлөрдүн ана башы камбаркан болсо, кыргыз комузу кандай шартта, качан жаралган, кайсы устанын колунан чыккан деген кызыктуу суроолор ар дайым ойлондуруп келет. Komuz'un jaralış tarihi bizden atalarımızın aytısı boyunca bir zamanlarda şol tarih boyunca da Huanhe dep atap koydu hazır Kıtaylar özünün tiline layıktap. Al bu Kırgızca Sarözön degen darya var, çoğun darya Kıtay'ın içinde. O şayakta yaşayacağken biz bir zamanlarda. Ondan 3000-4000 yıl burada. Huanhe daryasının boyunda Kambar degen bir atağız mergençilip ketip baratsa sıyqır duyunu kalan. Olu imde şunduk düğün boldu eken dep atayın akmalap izdep tapsa uğrağan daraktının başından maymıldın içe uğrağan butaka tiyip jarılıp içe gizip butakın başını ilim kalıp özlerine kulap düşken eken. Oşol maymıldın içe gizip günge urgağanda şamalga dirildep janağı sıyqırdı davuştu çıkarıp жатканmış. Anan bul sonunun bereti kendi anan keyin Kambar kanatağızı şu maymıldın içegizin alıp gelip çıkaçtan göngдөйлеп asbap жазап bağa jigin taң anan keyin albatta başında bunday hazırkıday suyu kaygan komuz çabılbasa gerek bayağı şu mergençilep жүргөндө көргөн дарактай кылып için göngдөйлеп turганdan keyin moynun karmağıday kılıp bir asbap жазып anam komuz dep atagan eken. Çoksat algan Manas dastanында кабарлагандай, комуз өнөрчүлүгү ошол мезгилде эле эл турмушуна терең сиңип калгандыгы байкалат. Карагай капкак жаптырган комузчудан жүздү алып деген сөз бар. Ал эмес, Айкөл Манас ооруп жатканда кайыңдан чаптырган комузун чертип эрмек кылгандыгы жөнүндө дагы кабар бар. 3 буро, жалгыз тек, 3 кыл комуз.
чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, опоңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус. Кылымдан кылым санап көксөй, жыр калды биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп-жөнөкөй. Комуз күүсү унутулгусуламыш, комуз күүсү улуткучу урагыз, комуз күүсү сендей ыйык мурасты кетилтпестен келечекке сунабыз.